Batul mangusik tanduran, ay makakti paculan. Jadi petani mah tetap kuat atau di sawah atau di kebun, tapi kumaha deui ieu sakola gitu lulus SD aja san. Kaduhung aing teu sekolah, tapi alhamdulillah ka Gusti Allah anu mah rezeki ya sapoe mah aya. Woi, ngena amat Rip na gitar. Atuh lah Ed. Tapi lebih ngena ieu kopian nih Rip. Eta sia atau puasa gitu. Puasa lah. Mau aing terakhir kita puasa hok amat. Gue itu orang sasorean Ed yuk. Kata mana biasa. Sekalian aing beli baju lebaran. Kumanya? Emang saya beli baju Ed? Ancan sih, ancan diberi duit kalau tahan Rip. Aku sih Ed jangan diberi duit. Pan kalau saya kemarin ngejual kebo meureun. Nyaho aing, moal meureun. Geus sakori mending balik. Minta duit jeung sore laju beli baju barang urang. Oke kau coba Rip di penta. Laju ke sore bisa kau kabaran deh. Orang beli baju bareng. Sampai berapa? Bagus. Eta sia, ngena amat jeung cai kiru. Ngewarnaan bareng. Alam jades ya. Puasa aing mah. Puasa. Tanya aku sih puasa terakhir. Duh, palongok ya. Kumaha ya Gusti bedancan. Woi, siapa di pulang ngalang-ngalamun sih? Kemana sih ya? Tuh mang, aing mah cuma numpang lewat doang. Adi sih kemana gitu? Udah deh gepurit. Ini kan kalau aing mang, sini lo kalau aing. Ah, aing. Tahan ini tayangan. Lapar kayak balik mana enak. Mana kalau aing bebek? Asia tanya blok benar sih mah. Lah, bener-bener tuh ngaji lain. Lah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana di pacul aing? Astaga, aing janjara ke kuburan abah kolot aing yuk. Mending aing balik disebut ongko deh yuk. Jalan jarang malah karena kebersihan kuburan. Assalamualaikum ya kubur. Waalaikumsalam. Kalian nembalan. Maksudnya kemana mang? Rip, Jan, besok udah kelebaran. Aing jarak heula ka bapak kolot aing. Tumben amat sih mang. Ulah gitu Syarif di jelma mah ulang kudu ingat karena aku maut supaya orang ingat tentang kematian. Tuh, go, dengekeun. Orang guru sering jarang mah go. Supaya orang ingat ka maot. Wis lah, mau ngawas sejarah heula. Assalamualaikum ya ahli kubur. Bah,
abah. Ampur abah, keur hirup oga susahkeun abah. Tapi abah tenang bae didinya. Ogas bakal jadi jelema sukses ya bah. Urip, teuing jadi moal beli baju sekalian buburitan. Jadilah, tapi inget jarang heula yo. Oh sirip sarua, aing rek jalan heula ieu. Urip itu saha jarang Rip. Oh, Mang Ogas. Usu amatnya jarananya. Atuh lah, semasa hirup lagi nyusahkeun abahna bae. Oh, si Ed. Tapi Naon? bagus lah Ed, mana masih ingat ke abahna. Ingat sih inget, tapi kudu dicirik di kuburan abah kolot aing. Wah, ya dibikin ya bah ya. Tuku saya bah. Buat saya ya bah. Mang Ogas salah kuburan. Aku sudah cuma bayar di situ lah. Bulas coba kali itu. Sieun aing jelema na gambakan bae. Wah, gedung di paran. Ogas itu aing ngabejana. Mogas, ulah cerik di dia. Aing cari krip cuman sedih doang. Kurang kudu sedih, Rip. Karena maut mah hidup mah cuma sementara. Oh sih Mang. Marip, Soalnya aing lah. kamu sayo, pembayaran kapan? Nah itu. Mang, geus Mang. Sisia datang deh. Belum cirik di dia, Mang. Ngan gitu. Atuh ieu mah kuburan abah kolot aing. Aing salah kuburan. Atuh lah. Haram jada sia lain mejaan tadi ya, salah kuburan. Kamera action. Kamera action. Kurang berit balik baju bareng. Ka mana? Loading. Kamera action. Kurang berit mending buburitan aja. Loading. Kamera action. Lah berit mending buburitan aja lah. Goblok. Wah, anjing mah. Tes nata. Parah, ieu mah hese. Aduh, orang buburitan kita. Boleh, siap, boleh cepat. Ayo ulang. Oke, mulai. Rolling action. Aduh, Bang gimana? Aduh, gagal anjing. Aduh, gagal bangsa. Oh, baras ya. Aduh, belepat ini syuting. Kamera action. Teman tadi. Aisyah. Nah, ya posnya utek ya ta. Boleh. Posnya. Ulang. Mogas ini sebelah cerik di dia. Aing lain sedih. Aing cuma sedih Goblok doang. sia. Pas di sini deh anjing. Cerik di. Harus di parah. Ayo putus sang. Oh sirip. Jadi. Kan bae ngomong. Ani.